ubat hati sanjung-sanjung gataan ulun jantung hati mah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah anu sipta berdua. Tuahat anu nadi momo gemangat aso jantung hati mah. Besumate gata bohate ahuro pagi tamang syuruga. Duduk, sayang belum bobok nu. Sayang anu lon sayang timang si bije mata raya sinya mak beta pelanglang begeta sayang yang ibu bapa benata pate anu tua bek sinya bantah suurung tua nabi bapa mah nerida Allah menanya pegah dalam agama bek sampai anu duraka digata syuruga indah yusaki poma. Alahai domu ini bokaye huldi dalam syuruga beget akhlak budi pekerti gat kesayangi le urang lingkar. Alahai domu dan bungong kemang dalam cedari olu tabalut pemalang kapan data sembahyang omate umi. Dunya kolam taennya makan laen bah. Perumoh Nabi si kurang rawat tewafut pon Aisyah yang tak murah dan berugat. Dua Maimunah ya Safiyah berabsah. Limang Saudah 6 hen dan 7 ramulah. 8 Zainab si kurung Juwairiyah yang na anu bainang pun Siti Khadijah. Anu Nabi betaturi dan tujodra leda agam tumayang pun urang dino yang pun hasib yang kedua nana Abdullah tumayang pule Ibrahim anak Mbak Maria pun Fatimah limang Zainab nam Ruqayyah.